nyowe nyine weakness obunafu bwanje ni bwobu takunda nokaheza kanyanga noba wantoneko mazima. Yesaya, call me them swagger promoter the number one. Kandi nakuletera legendary Penny Patra kandi no kuyabwina umushija we owine hato bakweta Lens producer. Yeah. We bari gumana watching Ankole Media kandi every day every time tubasima mununga oine dia mswaga kandi oine abayirisa bawe binji nkabya zini ZDJ dia mswaga net promoter masho ko the comedian Mr. Life Kabaka as man of savage on the camera. So ni timu ya man mununga kandi ero kwereza kandi nabaretera Penny Patra okuyabwina umushija no manyito ntwantambatambura kandi tugeza kurondera makuru ngo gamanya tukurondero kandi sharamu kugira ngo tukakuretere iwo murebo wa Ankole Media umurunji munonga kandi uri tukunda burijo bwenda Penny Patra ningashoguba kwita katwesije Penny ogo mwana n'umwishongozi wa mwana munonga mu Western kandi n'umwishongozi mu batire hits kwe ihari zero kandi ukiteka ari hero ogo mwichaka gwana munonga yachitera kandi yija bambi yafunaho mojao uba kweta Rage bazara y'umwana kurujira Penny kwa kukigamba kandi umujo bambi n'umujo murunja ruwaho kunga ngo kuyaci nko kuni wakirere Rage kuyagire mati yagira matinda uwo mwana ubu nawo ni cerebu kandi umwishi murunja abonire yayifunira y'umwojo murunjo bakweta Lens kandi ogwa ka producer wa Massive by then kandi Penny Patra kandi naterera kesho ngora ko kwita nontereza kuyakesho ngwiye njati nontereza wenda mpurira nabajenyi kikana nja producer ajati wow at what atigarukemo atishoboka recording umkwano gwatanukiraho ningashiravu yatanukiraho kandi Penny Patra yahendera gwiro muravu no mojogu kandi tukarebaho introduction pataho kandi naco kikabonera munonge kintecho kandi indema by the way Penny Patra yo nayo mbekenjuye njenye mitanga kajimara cause I had that yo nayo mbekane ndijo no mwichi wa mwana munonga ati mwichi kuzana kandi akihangurira mojo we yo Lens na Lens yamwe hangurira and I wish them well. By the way, yesterday mbivuga motoka yanje ndi kutamatamburamu nababugana nabo binaho bakiringiye nabakona wanachimanga Penny Patra inenda ningato kukimanya Penny Patra nsubira kugira ngo tuza kumufuna live Ankole Media kandi abase kwegambira niwe ni ugambe munawe yongere kumumanya na wayongere kumanyisa ibota kumumanyaho kintu kitere international. Of course we in DM Swaga Net promoter kandi basa kuntera namba 052 base kumbuza cerebu wawe ninge cyo kwenda cyona ijuka ohereza abantu baba R&S Computer Center and R&P Computer Center sabo nibaguza computer zamani munonga wano nda laptop keje inko bani yedinjira ibintebi wa keje immediately ukaba washowize laptop kurya kimwe mu mitwara 5 kikira kimwe $5,000,000 nono yefunira computer ya mani munonga gukora imirimo ngo na hasi mu 052 kandi ikintu nikugambira ngo abantu tatwashiteka ha level ya mani munonga DM Swaga Net promoter and of course the number one Jabez. Yes Uganda, we bare kuri program ekiwa abantu bakimanya niyo sha just chillinga tukwasaga DM Swaga Net promoter the number one kulubuta selector kulubuta ningale kale nina mani no sakwikiriza ngo nina mani no sakukakasa ngo nina mani